Okay, uthi sisingiswaphi right? Ngihlangane nalo bhuti omuhle o-cute inhlobo eyisimanga i-dark i-chocolate. Uyalibona i-dark chocolate likabhuti. And uyambona vele ukuthi yilabo bhuti laba abahle baze banalaba lips lawa amahle engazi ukuthi yabona ngathi amanzi. Uke wabona lawo bhuti lawo? Ubhuti wakhona bemuhle ngaleyo ndlela-ke ize Nigerian ngoba jollof. Simbatha amatshali kanje. Siyohlabela sicule ngazi ukuthi bafile abantu besaphila. Uyabona ama-Nigerians ashiye izidumbu eziningi okudlula wonke amamosha aka-South Africa ehlangene. Kodwa okubuhlungu ukuthi lezi izidumbu abazishiyile zisaphila ziyaphefumula. Simbethe amatshali somama bomkhuleko siyakhuleka sithi yeyi. Ayeke uthi ubhuti ngihlangane naye. Sixoxe nobhuti sizigubhulule zonke size sijole. Siyajola, siyavideo calla emini la ngesikhathi sonke. Azangibuza uhlala kephi, uhlala nobani, kwathini ngisho mina ngithi ekhaya ku-strict ngale ndlela. Athi I'm in love with you, I want to see you. By the way, ubhuti lo esikhuluma naye useGoli. I love you. Kwathini uthi khambe kuqale kancane agcine sengisendela imali lo bhuti lo. Ngichazeke ngithatheke kodwa manje okubuhlungu kwale mali angikwazi nokuyispenda phela ngamanje. Njobe hleze busy engisendela imali nje mina. Ngiyakalela isikhathi ngisho ngiye town ngithi ngiyothenga into zamantombazane mina. Ubaba ungithi qatha e-town angishiye abesethi in 3 hours back at home and you don't even ngangingathathi ngisho itekisi mina mangibuye edolobheni ngangithatha i-Uber ngani ngoba ubaba wayesengibekela u-5-2 and nami ngizimisela ukuthi ngifuna ukubehave ngoba ngifuna ukubuyela esikoleni njengezinye izingane yabo ngiphila impilo enormal. Uthi hayi-ke ajole naleli Nigerian lakhe bajole mebeqeda ukujola uthi last straw wakhona la ubhontshisi wami usungilahla kokugcina usungilahla ngecala ukuthi liyayifuna lento yila sesiqala khona sesisendelana nama-notes. Uthi ubhuti ungisendela ama-notes senza iyalibona lolu cathi losecingweni over lethi take it off baby, let me see, what are you wearing? Baby, I want you. Yabona lolu cathi uthi bebenza lolu cathi ke lo mlisi ocingweni. Uthi bebenza lo mkhuba up to a point ukuthi bayazana manje. Abakaze babonane ngamehlo kodwa bayazana bazana benqunu ngoba benza le mkhubo ocingweni. Uthi hayi man ngelinye ilanga uthi le ndoda hayi manje simfakile ipressure ukuthi ifuna ukumbona ithi kuyena yeqa ekhaya kini. Uthi omunye ngizokubona kanjani ngami ekhaya ku-strict, I'm only allowed 3 hours outside. Uthi indoda ithi nje yeqa. Uthi ubaba uzongibulala. Athi baby if you love me uzokweqa. Uthi sisizandila ngeqanga yini? Angeqanga yini? Uthi ngeqa. Ngilandela ubhontshisi uthi ngicela ukukutshela ukuthi indlela esayiplana ngayo indaba yami yokweqa sayiplana to the T to a point ukuthi mina mangeqa ekhaya ngangaphethe ngisho isixubho lesi samazinyo. Ngahamba ngithi ngiyothenga izinto zamantombazane ngaplana kahle ukuthi okay kusho ukuthi mangihamba ngithi ngiyothenga izinto zamantombazane kongisiza ukuthi ngihambe nje emini yantambama ukuze kunganakeki ukuthi ngiyaphi ngoba vele ngalezo zikhathi ubaba usemsebenzini. So uma esemsebenzini kulula ukweqaqa isikhathi noma usemsebenzini laba basekhaya emini basesikoleni. Uthi angizange ngatshela ubaba ukuthi emini ngizohamba ngabhala ebhukwini lami ngesidalo lesakhona ukuthi ngihambile ngiphume ngasikhathini and isikhathi engasibhala ebhukwini ngasihlehlisa kwaba isikhathi esi-later than isikhathi mina engihambe ngaso. Kusho ukuthi for example kuba wayehambe ngo-2 yena ebhukwini wabhala ukuthi uhambe mhlambe ngo-3:30 enzela ukuthi mabebuya laba esikoleni nalaba abaye emsebenzini banganaki ukuthi kube ukuthi hayi vele usanda kuhamba. Uthi weqa kanjalo ke. Uthi wahamba mayeqa wafika edrobheni wamfonela umlisa wakhe, hey mlisa ngisedrobheni kwenzakalani ke manje? Uthi washo umlisa khululeka. Uthi ke ngahamba ngaya edrobheni mangifika edrobheni afike ngamfonela ngamtshela hey ngisedrobheni manje akusheshe. Uthi wakhululeka hamba uyofuna ilokho njani ibhasi wambhukhela ibhasi ma long distance buses wahamba wala ekutholakala khona i-Intercape wahamba wafika wacutha khona walinda ukuthi kuze kushaye isikhathi sokuthi kufike ibhasi lasebusuku. Lafika ibhasi uye loya nwaye ngathi ngiyambona nemcondo emncane uma ngezwe odinga ukudonswa indlebe zinqunywe ngoba akazisebenzisi ngendlela. Uthi uye loya nwaye uthi ekhaya bafona baze bancama
Sengilivalile qobo-ke manje ucingo, ngilivalile qobo-ke manje ukuthi ucingo ukuthi ngeke baze bangithola. Uthi ngaze ngabafonela ngakusasa ngathi la engikhona ngi-right, ngicela ningakhathazeki ngami, ngi-right, mina ngikhathele ukuba isiboshwa ngifuna ukuyophila impilo yami. Uthi and futhi ngasho ngaze ngabakolodela ngine-sure ukuthi umlisa wami is going to take good care of me ngoba vele phela ungithembisile ukuthi woza baby mina nginemali yonke ngizokunakekela. Uthi afike kwaNdonga ziyaduma ca baba. Uthi wathi efika nje indoda yayisifikile imlindile. Bayazana ngithi kade bekhuluma ama-video call nanto afika nje indoda yabisimlindile yamthatha-ke bahamba bayodla i-breakfast-ke khona around kobani Braamfontein, I don't know ukuthi badla-ke i-breakfast. Badla i-breakfast wamthatha wamhambisa endlini. Before amhambisa endlini-ke wathi, hey baby you made it. Uthi-ke wase yamthatha-ke emusa-ke to the nearest shopping mall. Apparently baya ko-Campus Square. Bafike e-Campus Square bathenga into zokugqoka, bathenga ama-pads, bathenga ngoba phela lo muntu ufike enje akaphethe lutho, uphethe nje umbhegana wakhe lo mngaka ngoba bengafuni ukubonakala ukuthi uyeqa phela. Uthi hayi-ke waseyamthatha-ke wamhambisa endlini-ke la uthi wayengazi nanokuthi wayekephi-ke at the time, kodwa he later learned ukuthi umlisa loyo wayemhambisa eMayville laba behlala khona. Bahambe-ke baye eMayville. Sathi sifike la kule ndawo enhle, umuzi nje omkhulu and akahlali yedwa umlisa, khona nabanye abakhona khona la. Uthi hayi-ke bahlale-ke uyamtotosa umlisa, umenzela yonke into, bayazikhipha banjani. Abuze-ke sebuza kahle-ke manje sembuka emehlweni, baby wenza umsebenzi muni? Athi omunye I'm a businessman no. Uthi hayi-ke uthi ngelinye ilanga ngokusa in my businesses ubone ukuthi kwenziwani. Okay. Uthi hayi-ke ayikho into engingayitholi mangifuna ngiyayinikwa. Kwashintshwa ngisho ifone, ngathengelwa i-iPhone latest at that time. I don't know i-latest ukuthi wayeyithini, latest ka-2023, 22 lapho kulowo mnyaka leyo. Wathengela i-latest i-iPhone, wa-right usisi, washintsha i-style sokugqoka, wagqoka ama-vivi. So uthi she later learned ukuthi umlisa lo owns a couple of nightclubs, enye yawo lawo ama-club ikhona around khona laphaya, and imakethe yakhe kulo ma-club iy'ngane ezifunda khona lapha ko-UJ lapha around, yabona kulesa siphithiphithi. So bekuyiy'ngane zesikole isikhathi esiningi. Uthi besithi uma sizikhiphile-ke mina nowami umlisa-ke, awu bekucaca ukuthi sizikhiphile mekuthiwa nje siye emjayivweni besingahlali la kuhlala khona everybody, bengihlala nje VIP section la kuthiwa khona kuhlala khona big boys, mangabe besho-ke ngendlela yabo abathi big boys section. So besihlala ko big boys section-ke. Uthi hayi-ke kuqhubeke kube inyanga yokuqala yesibili ukuthi bamncenge ekhaya kubo, bamncenge, Nkosi yami siyaxolisa ngeke sisakuvalela, sicela ubuye Nkosi yami, awusicela ubuye. Uthi nje wathi nje hey ngiyekeni ave ngi-right, angimdingi nje empilweni. Uhleli nobani wakabani-ke, sitshele-ke at least ukuthi uhleli nobani, sazi-ke ukuthi uhleli nobani. Athi hayi ngihleli nomuntu amakubalulekile ukuthi, uthi angideleli ngiqhuba intwala nge-AK-47 indlela engase ngedelela ngayo ngoba phela ngiyabona mos i-life ku-right ziyapopa la, lento engiyifunayo ebengiyigijimisa vele beyigcine yenza ukuthi ngivalelwe ekhaya. Hayi la ngiyithotse ngwanesu. Uthi hayi-ke siqhubeke isikhathi, uthi kuhambe athi umlisa, you remember ukuthi you asked me ukuthi ngenza msebenzi muni, I wanna introduce you to my businesses. Okay. Uthi-ke ngaloko ezom-introduce kuma-businesses wakhe waqala wamshintshisa i-diet. Kufanele adle clean, angadli ini, wamkhethela nje into eningi, washintsha i-diet, wa-clean-wa, wanikwa izinto zoku-detox-a, wanikwa ontonto. Uthi ngaze ngamangala ukuthi hayibo kanti le ibhizinisi elinjani leli engiyo-introduce kulona manje kufanele ngishintshe i-diet for the whole month. I cannot touch meat, I cannot touch into enegazi, kufanele ngidle ama-green, izinto green stuffs. Ekuseni lo muntu wena ovuka ngenzele i-smoothie esingqangqayo esinama-fruits nani, but nje inyama kuthiwa nje no, you cannot touch meat because you are gonna be introduced to umsebenzi engiwenzayo, because from now moving forward you must know how I make money, because nawe le mali uyayispenda futhi uyayithanda. Uthi hey ngathi ngizoke ngizwa hayi ngabekezela ngoba vele inhlalo imnandi, I mean like just 1 month, so what the hell. And uthi-ke umlisa lo njengoba e-own ama-night club wayethi uma kayibala imali wayibala, excuse me, wayibalela khona la endlini
Imali yakhe nje uthi yayihlala nje yayingagadwa, wayengayigadi imali. Wayethi mebuye nesaka lemali alikhiphe khona la, athathe umshini wakhe wokubala imali ayifake uthi nje ama-coins-ke wona wayengenasikhathi sangempela sama-coins, awayeke kanjalo. Le ebalwa ngomshini irolwe ibe izitaki, irolwe ibe izitaki, irolwe ibe izitaki, ibekwe nje or ifakwe kulo bhegi ishiwe kanjalo. But-ke wayenalo-ke i-ofisi lakhe, uyabazi-ke ngama-office, wayenalo i-ofisi lakhe la ukuthi-ke mese ejikishele wayalaya around all over the house kanjalo. Agcine-ke ehambile wayebeka-ke kwi-safe lese office lakhe. Okay fine. Uthi-ke hhayi-ke sekusele iviki lokugcina ngi-anxious, angazi noma ngi-excited noma nginjani, uthi hey, ngoba ama-Nigerians labo bantu bangama-ritualist, yo, bangama-chronic ritualist. Uthi hhayi-ke lifike kusuku lokuya kephi ko-introduce-a kwilokhunjana kwindlela le enza ngayo imali uMlisa. Uthi hhayi sihambe sikuduze sihambe town. Awu, uthi uthe sengazelele bekaphakamisa amehlo, hayibo, ntontontoni, moshwari. Moshwari. Uthi ngiyitshela ukuthi mhlawumpe uyayi-owna le moshwari ngoba phela apparently the businesses awa-onayo ngathi it's not just ama-night clubs kuphela. Ngathi mhlawumpe uyayi-owna le moshwari. Uthi hhayi-ke, ngikhohlwe ukusho ukuthi ngalolo suku lo wathi mangabethe ngalo langa yom-introducer kwathiwa akagqoke sexy. Uthi wayemthengele a brand new lingerie matching red, red no red, and then wasemthengela ujazi. Yabona lamajazi lawa esiwabona kuma-movie lawa okuba sexy, umuntu nje avele afake ujazi avakashele indoda yakhe e-office bese fika athi Sarah, wayemfakise lelo jazi-ke, wamthengela lelo jazi, wasemthengela nama-boots amahle we-leather amhlophe qwa, ijazi lakhona kuthwala limnyama, ngaphansi ifake ilingerie e-red. Uyaphi? Uyo-introducer kwindlela ekwenziwa ngayo imali. Ikephi le ndlela enziwa ngayo imali? Kusemoshwari. Usisi wakhamisa makungena emoshwari, kodwa wazitshela ukuthi njengoba kuyiwe emoshwari nje kusho ukuthi mhlawumbe ilona bhizinisi elinye mhlawumbe ufuna asebenze kulona. Uthi kodwa ngithukile ngoba hey, angikaze ngingene emoshwari ubomi bami bonke. Uthi bangene ngaphakathi. Uthi hayi, even ngisho nabantu asihlangana nabo la unogada uyabingelela, unice, ufriendly, umjwayele. Uyabona umjwayele inqubo leya la ekhaya, unice, ufriendly. Nalo omunye simfice ngaphakathi ezidumbini naye uthe mangabe singena thina immediately wavele wakhipha ama-gloves wawalahlela emgqonyeni waphuma ukuthi kusho nje usinikeza i-privacy. Uthi yey, uvalo umchamo ngawuzwa ushisa ufuna ukuzehlela ngemlenze, futhi mhlambe wehla ngendlela engangithuke ngakhona, ngibona ukuthi kanti abantu baphekwa kanje. And you could see ukuthi le moshwari le ngazi noma imoshwari yamanuku, because uthi izidumbu zazimbondelene nje, okusho ukuthi mhlambe lezo kwakwezidumbu ezingaklenywanga uthi naye akazi, kodwa nje wawubona ngathi kufike kudampe nje isidumbu phezu kwesidumbu, bese kuba khona-ke ezinye ukuthi ezazifakwe ema-tray-ni-ke ziphiwe-ke, okusho ukuthi mhlambe ezazilungiselela ukuthi zizophuma mhlambe seziyongcwatshwa ziredi. Uthi naye akazi ngoba into ayifica nje kwakuyi-situation ayeqala ngqa ukuyibona ngamehlo akhe. Uthi sengiyavevezela, ngithukile, ngiyakhala. Uthi uMlisa athi ngithe, I don't want your tears. I don't want your tears, oh. Shh. We don't want noise in this place, oh. Right? No noise in this place, oh. Uthi angisavevezeli, naleli hile engiligqokile manje selisinda ngenye indlela. Yazi mawuthukile ihile ukuthi linjani? Ihili mawuthukile ngazi ukuthi udonsa u-50 kg ngeenyawo. Hey, uthi sisandile, uthi hayi angiphelela amandla ngathi geve ngaguqa phansi ngamadolo, angisakwazi ukuma. Uthi wangicaphuna ngomqala wangiphakamisa wangibamba wangithi uke wabona mawukubanjwa inkukhu le i-marathon chicken enomsindo mangabe izohlisa. Uthi wangibamba kanjalo nje wangithi ngci kabuhlungu, wangiphakamisa. Uthi angimanga yini ngoma ngahamba ngaqonda ngathi thwish, ngabehave. What? Behave. I said to you, no noise, oh. Uthi hayi ngathi ngizoke ngizwe ukuthi kwenzakalani. Uthi ngithe ngisabheke lokho, uMlisa wakhumula, stripper naked, solo kazala. And mind you, I forgot to mention ukuthi lo Mlisa ithi le ngane ever since ayekade efikile kuyena uMlisa wayengakaze amthinte, babengaze balale. So introducer kule business nje sekuphele mhlawumbe about 2-3 months bengalalelo ukuthi hayi they will do things the right way. Uthi anga understand kwenzakalani.
Ungakhohlwa phela ukuthi labantu bebejwayele ukwenza umkhuba over the phone. Now mase khona la in person dololo, and phela mina Sisandile umkhuba ngujwayele kade ngaqala nje ukuphuma ngamawindi ekhaya. Uthi indoda yakhumula yanqunwe nje. Uthi uthe mase ikhumulile isenqunwe nje yadonsa ilokhunjana kwavuleka umnyango, kwabuya lo akade ephuma etatazela walehlela ama-gloves le, wabuya waphinde wathatha ama-gloves afresh wawagqoka. Uthi wahamba in one of the trays leli elifasiwe elivaliweyo. Uthi wasidonsa leso sidumbu wathi this one, wathi omunye yes, wabuza lo ukuthi sifike nini lesi, wathi omunye sifike this afternoon, wathi okay prepare it for me. Uthi wadlulela kwesinye waphinde wathi izidumbu zabantu besifazane. Uthi waphinde wasidonsa futhi esinye, and this one came in, this one uthi leso sasigoqwe ngefoil, usibona ngempela ukuthi sisanda kufika, sise-train kodwa sisanda kufika sigoqwe ngefoil. Uthi wathi naso lesi izidumbu zabantu besifazane. Uthi waziqukula lo mlisa lezi dumbu zabantu besifazane lo sebenza la emotional, wasibeka phansi. Uthi hayibo, umlisa phambi kwami elala nezidumbu zabantu besifazane. Uthi uyabona-ke njengamanje njengoba ebhizi enza lezi dumbu zami lesifazane, hayibo nami ngavele ngashiselwa umzimba into ongayanzi, ngahala into ongakaze uzuyibone. Uthi hey Sisandile, kwangazi ukuthi ngisezulwini locansi, yazi nje kwanenye imudi nje. Uthi hey weSisandile, kwangazi ukuthi ngisephusheni elimnandi locansi. Uthi ngithe ngisabheke lokho ngisaqhanyelwe nginjalo waphakama umlisa. Uthe mesuka lapho weza kuyena, uthi uyabona kuma-movies lawa wocansi uma ngabe umuntu wesilisa ezokulala ngodlame, uthi wavele wafika wathi nje lelo khunjana le ngithi uyabazi bayizidlakela abanamandla, le jacket ayigqokile, uthi wavele wafika wayibamba nje wayithi hlwi, nobra uthi hli, wamlahlela phansi eqede wamkhotha umzimba wonke. Uthi njengoba emkhotha nje ulimi lakhe ngathi ludo lesilwane esithile, and kumnandi, yazi kumnandi, usenanele, usenje kwelinye izulu lakhe yedwa. Uthi-ke ngesikhathi kade lokelala nezazidumbu before, bethi mangabe sechama akhongozele entweni abeke eceleni, njalo mangabe ejaculate akhongozele entweni abeke eceleni. Uthi uthe mesefika-ke kena wamkhotha meqeda umkhotha, wathatha lento kade ehambe eyikhongozela all over kulezi dumbu kade lala nazo, wamphuzisa yona. Uthi wathi put on your jacket, let's go. Uthi ingqondo yabuya sengifike endlini emotweni. Uthi sengiyazibuza ukuthi hey bo, what just happened? Waqhubeka lo mkhuba, kuthe uma ngabe sekwenzeka mhlambe kwase kuyinyanga yesi-5. Uthi lalela, asilale endlini, akangithinti, akangenzi next, ever since ngafika asilali nje normal cansi leli labantu lolenziwa abantu abathandanayo. Uthi waqhubeka lo mkhuba ngazi nathi kwasokuwesingakhi. Uthi-ke kuloko-ke njalo mesiya laphana, mina ngithengelwe ilanjari entsha, njalo mesiya laphana ngiyaswenka nje ngemiswenko yabantu besifazane emihle yangaphansi. Uthi and uthi baya once a month, njalo once a month. Uthi kuthe mhlambe sekowesi-5 noma sekowesi-6, uthi nje I had lost track of counting indlela engase ngine-stress ngakhona, and ngiyabona manje ukuthi lo muntu u-dangerous cause now indlela esekwenzeka ngayo manje sengiphindele back at home in a way, ngoba useyangivalela ever since aqala ukungisa lapha, useyangivalela, asisaphuma ama-out, ngihleli la endlini. Sengisigqila nje sokuhlala la endlini, ngiboshiwe kodwa ngigqilazekile ngoba yonke into la endlini khona engikufunayo kuyafika, engikodayo kuyafika, yonke ngisho nento yokugqoka mangiyifuna ivele ilethwe, vele ahamba wayithenga naye. Ever since aqala lo mkhuba ungivalele nje endlini, angisaphumi, angisababona abantu. I-stress enginaso sengithi nqe, ayikho inhlobo yewayini ela kule wine cellar yakhe engingasayazi ukuthi taste kanjani. Sengiphila nje ngewayini, ngilala ngewayini. Uthi uqhubeke lo mkhuba, uthe nje semhlambe after 5 or 6 yenzeka lento. Uthi uthe makaqeda ukulala nesinye sezidumbu ngalolo langa, uthi wambiza naye wathi akalale phezu kwesidumbu. Manje uthi usilele so-2, ulele isidumbu ulala kumina, ulele isidumbu ulala mina. Yabona lento eyenziwa kuma-movie wocansi, umuntu afake ngala. Uthi wenza lowo mkhuba waze waqeda, wachithela lapha esitsheni sakhe. Ngalolo langa wayigoqa leyo nto ajwayele ukuchithela kuyona, le abejwayele ukuthi mekaqeda ukwenza lo mkhuba wakhe amphuzise yona. Ngalolo langa wayigoqa leyo nto bahamba nayo, akamazi ukuthi wayenzani mese ehambe nayo.
uthi hey, ngiyacabanga ukuthi kambe la endlini ngizophuma kanjani, ngizophunyuka kanjani ngoba ngivalelwe la. Ngivalelwe and la besabafica behlala la kulezi ezinye izindlu, uyabona ukuthi sekukhona ongigadile. Ngiyabona nje ukuthi either way uma ngabe kungekho wonke umuntu la endlini, there is always one person that is left in the house. Okusho ukuthi lo muntu kahle kahle ugade mina, ngoba why bahambe baphume bonke abantu, even ngisho ebusuku baphume bonke abantu yena asale yedwa. And bayashintshana uthi uyabona ukuthi kusho ukuthi lo osuke esela ugade mina ukuthi ngingeqi la. Kahle kahle sengiyisiboshwa, futhi I'm even worse off isiboshwa than ours ekhaya, ngoba la it's kukaMathanda Nhliziyo. And uyabona labantu ukuthi laba ba ruthless, izinto abazenzayo ngamanye amalanga bangena nenhlonhlela yebhamu, ngamanye amalanga uyababona bedonsa lezi zinto ezidonsa ngolayini, uyifake emakhaleni uyayuza lezo ke ngelinye ilanga badonsa lezo zinto mangabe benza iphathi la endlini, kwenziwa iphathi then ngenziswa amasalad ngenkani, ngixoviswa no jollof rice ngenkani. Sengiyisebenza ngazi noma ngiyisebenza noma ngisigcila socansi noma ngiyini, kodwa nje ikhona into engiyiyona nami engingazazi ukuthi I've lost my identity, I've lost my mind, and ngathi ngizohlanya futhi uma ngingahlanya already. Uthi hayi iqhubeka umkhuba up until ngaze ngabona la efihla khona istash sakhe lesi sifaka emakhaleni. Uthi hayi phela ngiye ngibabone mebenza ukuthi kwenziwa kanjani. Uthi hayi nami ngadonsa ikhadi lasebank ngathi 1 2 ama lines. Uthi ngadonsa hey imnandi lento. Uthi hayi ngadonsa hayi imnandi lento. Uthi ngelinye ilanga wafika wabona ukuthi ngisebenzisa izinto zakhe. Uthi akangishayanga wangishayela ukuzolala. Uthi you're wasting so much of money. Do you know how much that stash cost? Do you know? Do you have any idea how much that thing cost? And you're wasting. You sitting here in my house, so I'm feeding you, I'm clothing you, but you say you're wasting my stuff. Uthi wangishaya sandile nganaba makaqeda ukungishaya wavele wavulela ubhavu wamanzi abandla qa, wafaka nama ice wayo ngiqwambi wangishiya phakathi. Lapha ngikwazi ngisho ukunyakaza, ngikwazi ngisho ukumuva. Uthi ngahlala kanjalo mhlambe kwaze kwaphela ubuhlungu, I don't know. And uyacabanga ukuthi manje ngihleli lapho ngisober, angikwazi nokuphakama ngiyothatha lama wine engihleze ngisusa ngawo izinhlungu, angikwazi nokuyoncela leya nokuyofunqa leya nto engayithola lapha ya. Yo uthi kwaze kwabuya yena ekseni wangikhipha kulawo manzi, wangijijela embedeni, wangijijilela nethawula ukuthi ngizisule. Uthi emveni kwaloko makaqeda wanginikeza ukudla, makaqeda ukunginikeza ukudla waphinde wanginikeza ke, senginika yena ke manje iphakethe lami ke engizozifunqela lona. Uthi ngahlala ngifunqa leyo nto ngaze ngazibona ukuthi ngiyijunkie yamajunkie ke manje. Uthi ayikho into ayengangenza isiyona mefuna makathanda wayebiza abangani bakhe bangilale bonke, ngivuke nje ngiyinto enamba engakwazi ngisho ukuhamba. Uthi hey kwakukuningi, umuntu abusive, umuntu sengiyisiboshwa nini ngithunywa nje imisebenzi eodd engingayi understand, nginamaphasela manje esengiwathunywa vele ngihanjiswe no drive. Uthi sengiyabona ukuthi sengishushumbisa iziyobisi la, but I don't know. Ngoba phela angithi you know ukuthi amaphoyisa makunomuntu wesifazane isikhathi esiningi emotweni ayaye yabo, so ingakho besebenzisa abantu besifazane ukushushumbisa lezi zinto. Uthi iqhubeke lento uthi ulast straw wakhona yila angishaya wangikhipha ngewindi, wangithanqaza emgwaqweni ngewindi. And mayenza lowo mkhuba lowo asikho kuleya ndlu le engafikela kuyona ekuqaleni ebengihleze ngihlala kuyona, ubengimuvile wangisa kwenye indlu for a month or 2 mesho. Wangikhipha uthi isiflat ke manje lele sikulona, uthi nje siku 10th floor, wangithaqaza nje wangithi phahla wangikhipha ngewindi. Uthi ngibuze ukuthi ngasinda kanjani, ngoba nami angazi ukuthi ngasinda kanjani. I am sure ngesingaye wayengibulala, noma because wayesebona vele ukuthi ngiweak, ngidla izidiyobisi manje, ngiweak mentally, ngiweak physically, vele manje ngithanqaza phansi ngizoshona. Uthi yazi ngomsa kaNkulunkulu angifanga. Ungangibuza ukuthi ngasinda kanjani, ngoba uma besho mangabe sekugcina sekutholakele nabantu basekhaya kuthiwa ngahlala eHelen Joseph kwaphela ngaze how many months ehleli kuthiwa iloko eshintshaniswa nje Helen Joseph, thiwa specialist esukuthi sikendaweni ukuthi specialist ekusukuthi sikendaweni ukuthi kangakuthi they thought at some point ukuthi she might be brain damaged, but ngenhlanhla wayengekho brain damage.
kodwa nje uthi waba kwi-coma for a very long time, mese kuchazwa-ke ngoba ukuthi kwagcina-ke ku-trace-ekile ngoba uNkulunkulu is always there, nedlozi lakho lihlezi likhona. Kwakwazeka ukuthi ku-trace-eke abantu baze batholakala abantu bakubo, bafike-ke bazombona, bamsusa-ke abantu bakubo-ke la ekhona-ke bamfaka ezibhedlela ezi-right-ke zama-medical aid ngoba vele ekhaya kubo ngithi kwakungaxakekwanga-ke. Uthi-ke kodwa okubuhlungu-ke ngiyiklabishi nje. Ngiyiklabishi, ingqondo yami yonke into iyabona, ngiyabona nasemehlweni, kodwa ngashayeka izimbambo zami lezi ezinye eziwukuthi za-crack-a to a point ukuthi they had to take them off completely. Izingalo zami, imilenze le ayiwo yabona ama-moon tontoni lezi zicathulo ezifakwa abantu ngoba uthi amathambo ahlephuka to a point ukuthi awakhonanga ukuzihlanganela wona, right? So odokotela bebesoloko benethemba ukuthi ayozihlumela ngoba phela yonke le mikhuba mayenzeka, remember I was still a little bit younger, uthi benangakhi ngo-2022 umuntu oqeda umatric unobani 18, 19. So this year njengoba kubani manje ku-2025, kusho ukuthi lowo muntu sekuma-mid 20s. So uthi bebesoloko benethemba ukuthi hayi iyohlangana ngelilanga, hayi yagcina ingahlangananga-ke, bawakhipha ama-moon boots lawo-ke, lezi zicathulo lezi eziyimfomfomo ezinkulu zifakwa ama-olimela, bafake izinsimbi. Uthi-ke manje ngiyazama-ke manje ukuthi ngibhalanse ngihambe ngalezi zinsimbi, kodwa nje impilo yami will never be the same ngoba angihlukile nomuntu oyiklabishi. Ukuphila kwami nje isikhathi esiningi ngiphila kwi-wheelchair and ngiphila ngokukhala zonke izinsuku, ngixolisa kungaphezi and uthi ne-speech sakhe samosheka, ngaze washayeka kanjani imihlathi yanjani, kodwa nje uthi i-speech sakhe samosheka. And ku-eda nokuthi-ke wayesedla kakhulu iyobisi ngoba uthi lo muntu wayesehleze emfida nje, emfidela ukuthi anytime emfida ngalezi ziyobisi, enzela ukuthi anytime emthuma noma yini noma ikephi ayenze without any fear, because wagcina sephenduke nje imule ngendlela angayiqondi ngoba wayengena choice, wayesethunjiwe. Ekugcineni esembona ukuthi usekhathele ukumyuza, se-useless, wamthanqaza kanjalo-ke flatini from 10th floor phahla phansi. And uthi akamthanqazanga ngamnandi, uthi nje wavele wambamba ngazo ukuthi ibhola, uthi wavele wangithi nje, cabanga ubamba vele into, uthi wavele wangithi nje shwi ngebhalkhoni thanqa. Uthi nhlanhla leyo umgwaqo lo engawela kuwona ngalo langa ithi kwakusezintatha amenza lo nto. Uma bamthola lapho elele lapho ewumfunzana, bamthola edindilize emgwaqweni-ke, bamphuthumisa esibhedlela-ke, kungaziwa ukuthi ubani wakabani lo. So engikushoyo zingane zakwethu ukuthi yabona ama-Nigerians, you will never tell me ukuthi wena uthola uthando kulaba bantu. Abazanga ngothando labantu la eMzansi, bazile ukuzodestroya, futhi ngisazibuza even till this day ukuthi ubani lo wabanika imvume yokuzochachaza kangaka kuleli lizwe, ngoba kuyacaca ukuthi ukhona umuntu obenefitha something ngayo yonke lento. Ngibhlungu, kodwa-ke there's nothing we can do ngaphandle kwakona lokuthi sifake lama warning. 2K lami elihle, ngiyacela udlalele kude kulabantu. Akuve kumnandi ukuthi uyintokazi yakweni, ungene e-restaurant nomlomo wakho omuhle ocwebezelayo ofana nokwaSisandi. Bheka uthi nje uziminde, unemali yakho kwiphesi yakho oyisebenzele. There are so many ways of making money these days. Nina nizalwe ngesikhathi esi-right la amathuba okusebenza ungazange uphume ngisho endlini e-easy. One day sizokhuluma ngalamathuba okusebenza ngoba akhona, ukuthi niwathathela phansi ngoba nifuna izinto ezisheshayo. 2K awuphume emjolweni wama-Nigerians nasemijolweni yabantu abanemali ongabazi ukuthi bayithathaphi, ngoba ngisho nalaba bakithi, khona engisanda kusithola nje sikhuluma about the Zulu guy, nalaba bakithi nabo these days bathwele, banezinto ezibangenisela imali, and wena uzochaza ukuthi unemali, uyangitotoza, ngiphila i-soft life, usengithengele i-16 Pro what iPhone. Hayi bo girl, ngemali ongayazi ukuthi iqhamukephi, ngelinye ilanga uyokhokha, and uyokhokha ngalokhu okungasoze kwaphinde wabuya mosokhokhile ngakho. Uyisinxexe manje sokuzenza. Abazali they gave her just a simple punishment, bekezela unyaka owodwa, ziqoqa unyaka owodwa, and then uzoqala kabusha impilo. Hayi cha, kwami ihlulani ukwenza lokho. Please don't forget to like, comment, subscribe, share, and if you got a story, please holla me. Don't forget to go and vote the side kaMakhelwane Purposeful Influencer Awards. They are taking place on the 4th of November in Durban. I was in tears listening to this story. I cried.
I was even struggling to hear Usisi at some point because une speech problem. All I'm asking of you is for you to support this channel by not skipping the adverts. Please do not skip the adverts. Thank you.